Kubor nag-Shillong jong unongsan Hima. Tyngshop jong ke Phlim Bollywood Sanjay Mishra lawan banyu kejat anong Pak Shillong mentah kesengi kakatnyo trek ubnai leber arhajar arpulai banyeshim mentah kesengi penkod dia ka First Meghalaya International Film Festival arhajar arpulai State Central Library Shillong uni Tyngshop ula ak habon teli ki Phlim bat mentah kesengi lawan yuk kejat anong Pak Shillong haringkat ki wedi ki Tyngshop bat ki puran ki bajudan mentah ha ki Phlim Bollywood Kani ke International Film Festival kalau sedang naduk ke khatsau trik benai leber arhajar arpulai ha ke bakal ayat syat ban peni ki Phlim na keleng kiri ke perthai bat ki Phlim na India. Sanjay Mishra undan bentah ke sengi satjan ke badai ke sengi penkot ha ke bau menteri rang ba ke jela kuanrat ke sangma unlong kum ukong san ha ke ni ke program ha ke jingya dan nang ki Tyngshop ki puran jang ki Phlim khasi. Our honorable guest, Mr. Sanjay Mishra. Did you come? Yes. मेघालय फिल्म फेस्टिवल बहुत बेहतर चीज़ है एक नई शुरुआत करने के लिए. It's good. Thank you. Very nice thing. क्यों? Suggestion I don't have anything, but the first time experience they will get next time more better. How do you like it? I am Shillong weather. She is Bombay weather. Beautiful. Wow. It's very beautiful to be here, and so many young faces. So much interested in films. It's amazing. गवर्नमेंट सोच रही है अच्छी फिल्मों का तो आगे होगा कोलैबोरेशन और दिस स्टार्ट जब स्टार्ट कर रहे हैं एंड फर्स्ट टाइम है बेस्ट टाइम एंड आई थिंक 10 years के बाद इस फेस्टिवल मेघालय फेस्टिवल का फिल्म फेस्टिवल का एक अपना एक रुतबा हुआ बिकॉज ऑफ द वेदर एंड एवरीथिंग मतलब अच्छा है लोगों को अच्छा लगता है मेरा काम वेट नहीं वन दैट्स वन है यार उसके लिए मैं आई टेक मनी फॉर दैट Thank you so much, sir, for Golmaal ka scene. Now, I would like Golmaal for ka the scene. President of Meghalaya Filmmakers Association to please felicitate a beloved guest this evening. Please, big applause. थैंक यू आई थॉट कोई कमांडर होगा Madam Loki to Anjali. We'd like to again felicitate Madam out here, Madam Anjali. Please, our General Secretary. वाह Welcome both of you to our beloved state, Meghalaya. Welcome. थैंक यू